AN uwo ndiko ndavuga ambaye namsema mbonye ikimenyetso gatatu. Ninaona tatu. Prophet avuze ko gatatu ni umwana wa gatatu iwabo. Ni umwana wa gatatu iwabo. Can I prophesy? Can I prophesy? Prophecy maturity. Uguma wizera ijuru kugeza mbona umuntu avuga ngo wewe urakajuju buri munsi Imana mana. Unabaki unaamini mbingu mpaka kila mtu anasema nikakirofa juu na sababu I saw in the realm of the spirit. Nabonye mwisi mhemo. Bona A. Nikaona A. Bona N. Nikaona N. Bona A na N. Nikaona A na N. Nikonda kwega Imana yambwira ngo hamagara umuntu afite izina itangurwa na A na N. Niko na kokota Mungu akaniambia nimuite mtu jina linaanziwa na A na N. Ivyo ngomba kumuvugako. Ninataka niseme vile nataka. Uyo muntu. Uyo mtu. Shetani yamamucurikira ivyiwe. Shetani anakana mgeuzia vyake. Please iyo ndamuvuze uwo muntu muramunyereka. Can I walk and prophesy? Yes, you can walk. The prophet of Jesus. Yes. We are here to prophesy today. Na prophet ajeba enenshi ariko hariyo Anabela. Prophet Anabele, Anna, Anita. Wait, ni jewe mvugisha. Give me paper. Moropapuro mufashuro papo. Oh yes. The prophet of Jesus. Prophet of Jesus. Amashime share kuri Kristo. Prophecy maturity. The facilitator. Ege papuro ni chandisweko. Iyi karatasi haiandikuyeko. Father, give me this story. Mana my story iwe. Mungu nipatie historia yake. Kugira ngo uyu muntu amenye yuko uri hagati muri twe. Ili uyu mtu ajue kama uko kati yetu. Prophet of Jesus. The facilitator. Oh yes. Uwo ndiko ndavuga ambaye namsema mbonye ikimenyetso gatatu. Ninaona tatu kimatanye n'ubuzima bwiwe. Inaambatana na uzima wake. Mwana wa gatatu change ni batatu wao. Ni mtoto wa tatu au ni watatu kwao. Quickly. Prophet avuze ko gatatu ni umwana wa gatatu iwabo. Ni umwana wa gatatu iwabo. Can I prophesy? Can I prophesy? Prophecy maturity. Yes. Uwenyene alikuwa aruzuzwa. Yamayumva ababara kuri estoma. Nivyo. Yamayumva ababara kuri estoma. Baroto. You are you ready for prophecy? Yes, we are ready. I say yamayumva ko bara muri stomach. Nilisema anasikiaga kuumia stomach. Now, niko bimeze. Ana, Imana yambwiye yuko umwansi asa n'uwacurisa ubuzima bwawe. Ibintu byose asa n'uwabihinduye. Can I prophesy? Prophesy. Listen, reka kubwira ibintu bintangaje. Acha nikwambie vinavyonishangaza. Datangajwe n'akayobo ufise kuko nabonye izina, mbona izina ryanditswe n'amalfabe y'inzobe. Nimeona jina linaandikwa na alfabe. Ndamubwira ngo uwo muntu ngomba ndamutabara. Mungu akanambia atakamuokoe. Umwasi agerageza gucurika ubuzima bwiwe. Adui anajitahidi kuchurika maisha yake. Ikintu yiteze kirachurikwa. Kitu ambacho niko bimeze. Can I prophesy? Prophesy, prophet. Come on, prophet of Jesus. Come on, prophet. Imana izigituma ije kugukomeza. Mungu anajua kwa nini anakuja kukufanya hodari. Shetani yarachuritse. Shetani amechurika mambo. Ikintu cyose witega aragitora. Kila kitu ambacho unakisubiria anakivuruga. N'umuciye mbona hari ikintu cirabura kigiye gitabukamo hano. Wabonye gitabuka kawe. Jesus is the Lord. Listen. That's the power. Urumva sijiwe nereswe jenye. Sio mimi nimeoneshwa peke yangu. Na wenye narereswe. Amasineje cyane zoma. Nilikuwa naona AN inachurikwa. Nikakonsantre kutafuta alfabe. Nikarudilia ku AN. Mukija wengi. Nikaambia Mungu nisaidie nijue ni nani unamhitaji hapa. Unaona kama nimeandika tatu. Nilipomaliza kuandika tatu nikaandika stomach. Akaanza nambia mwambie. Walikuchurika kihivi. Kikweli kazi ilifanya mchawi. Kwa siku tatu akufe. Prophet of Jesus. Do something, prophet. Sivyo nagomba kuvuga ariko nivyo navuze. Sio ndo vile nilitaka kusema lakini ndo nilisema. Kandi mvugivyo ibije. Tena nasema vile vinanikujemo. Kuko ubuzima bwawe yarabutoze. Kwa maana maisha yako ameyaharibu. Ichiza chawe cyose kimenyekanye kica kibaguke. Kizuri chako chote kikijulikana kinakuwa hivi. Ikintu cyose chiwawe kimenyekanye kica gipfa. Kugezaho ugeze haba ikintu ciza uratinya kukivuga kukuvuga ngo iyo mvuze ikintu kica gipfa. Unaogopa kusema eti nikisema kitu. Prophesy. So uyu munsi siku ya leo Mungu irasubije ibintu vya kuruta. Anarudisha vitu vyako kwenye horoza. Il y a même le blocage. Kuna hata blocage.
kandi ama promesse menshi ntariko arashika. Tena ahadi nyingi hazifiki. Yego tugasezerana ibintu n'umuntu ariko Imana igweza gityo. Prophesy, prophet of Jesus. Ariko arakorerwa mu ihangane. Ni vyiza yuko umuganga akora operation akayiheza. Iko natumikiwa mvumilieni, ni vizuri mganga anafanya operation na naimaliza. Abandi bamenye ko yakoze operation zizi reka nanje ngende bayinkore. Ili wengine waseme ko amefanya operation vizuri, acha na mimi pia nenda nitumikie. Urasezerana ibintu nibishike. Unaahidiwa vitu havifiki. Ikikuzigamye kugezu. Kinachokulinda mpaka leo. Nuko warahiye kutazomara maza Yesu. Ni kuwa umeapa kama hautamwaibisha Yesu wako. That's it. Amen. Ulisema gisi ilivyo vyote sitomwaibisha Yesu. Uguma wizera ijuru kugeza mbona umuntu avuga ngo wewe urakajuju buri munsi Imana mana. Unabaki unaamini mbingu mpaka kila mtu anasema ni kakirofa juu na sababu godipa. Mnavuze ngo urakajuju. Eti wako kakirofa. Yego bakabivuga. Abahungu twapanga nako tugira mariage. Utagiye kuvugira ama prophecy ni jewe si byose. Ngomba mvuge I know everything. Basi kino chose. Come on prophet. Igihe navuze ngo urapanga ibintu bigapfa narisi kwa abahungu. Niliposema kama unapanga vitu vinakufa nilijua ni wanaume. Nariko narindira ndabivuge mu mwanya aho. Nilikuwa nasubiri ni viseme. Give opportunity to prophesy. Nicho gituma abonye nabaye nk'uzunguru. Ndio maana uliona nimezunguka. Ndavuga ngo urapanga ibintu bigapfa. Nikasema unapanga vitu vinakufa. Kugira ngo igitumu gihagaze. Nikakwambia kwa nini unasimama? Nikubera ko wize Imana. Ni kwa maana umeamini Mungu wako. Nikakwambia tena uliapa yuko utohemukira Yesu wako. Ya kuwa wewe simsaliti Yesu wako. Nikakwambia kwa nini unasimama? Nuko mu mutima wewe semo kwizera ijuru. Ni kuwa katika roho na mimi. Hayo nivyo bagutukiye. Sio walikutukania. Wewe urakajuju. Eti uko kakirofa. Mubagututse. Waliokutukana. Ari abakobwa, ari abamama. Kuna wamama. Ariko ariyo n'umusore yaje agaragaza udufaranga acara gupropoza ngo mumanuke ariko inagomba ko muvugana ngo aza kuguha ibintu uravuga ngo jewe ndi umukristo naze Imana ivyo navyo nokora nivyo cyangwa nivyo. Yesu Can I prophesy? Professor. Shetani ndamtoaga meno. Shetani nzomukuramwa amenyo. Yes prophet. Navuze niliyoyasema. Navuze ni ari umurozi yuga ibintu bya. Nilisema kuna mchawi alifunga vyako. Mumisi 3 ntari. Msiku 3 hayupo. Because God kuko Imana agomba kubahisha. Anataka kuheshimishe. Imana Mungu igomba kubahisha. Anataka kuheshimishe. Mbonye umuntu akubwira ngo uzoguma muri ivyo ngo raba abo mungana. Ninaona mtu anakuambia utabaki muhayo. Tizama wenye mnalingana miaka. Reba mahoro na mutonyo yaragiye. Muda wako umefika. Omwanya wa urageze. Mbona naona umuntu akuze mtu mkubwa papa baba atari no wakure cyane mu muryango, sio hata wambali sana familia, ariko so muryango lakini sio familia yako. Kubera ko yibajije maana amejiuliza yuko ivyo bihe urimo ya kuwa hizo nyakati umo ndani ariko kubera kubura nigo ni kwa ajili ya kukosa akubwira amajambo kanaka utarikwifuza no kumva. Stand up. Simama. Father we pray. Ariko yagiriwe ubuntu mwabo izina jiwe nabonye byanditse muri kulere zinzobe gutya ubwo bene bazani zahabu. Nilikuwa najuaza ni zahabu. Ariko kandi ba izahabu c'est Dieu qui veut t'honorer. Lakini hata kama ikiwa zahabu ni Mungu anataka kukuona. Félicitations. Félicitations. My God. My God. Oh my Jesus. Oh my God.